Amazina ye yose ni Volodymyr Oleksandr Zrensky. Yavutse ku itariki 25 Umutarama mu 1978. Atangira kujya muri politike avuye mu mwuga wo gukina filime z'uruhererekane nizo gusetsa. Ubu aba ari we perezida wa gatandatu wa Ukraine guhera muri 2019. Zrensky yakuze avuga Ikirusiya nk'ururimi ikavukire mu gace ko hagati muri Ukraine. Akaba yarize ibijyanye n'amategeko muri kaminuza Kiev National Economic University, aho yakuye impamyabushobozi mu mategeko. Amaze igihe gito arangije kwiga, Zrensky yashinze ikigo cyitwa Kubera 95 gitunganya filime, inkuru zishushanyije, ibiganiro byo gusetsa, filime z'uruhererekane zitambuka kuri televiziyo zirimo iyitwa Servant of the People, umukozi w'abaturage. Zrensky ubwe akaba yarakinagamo ari perezida wa Ukraine. Izo filime zatangiye guca kuri televiziyo guhera muri 2015 kugeza muri 2019. Zirakundwa cyane, ndetse muri Werurwe muri 2018 abakozi b'ikigo cya Zrensky bashinze ishyaka rya politike rifite izina nk'iryo filime Servant of the People. Iryo shyaka arimaze gushinga imizi, Zrensky yateye intambwe yiyemeza guhatanira umwanya wa perezida muri Ukraine. Atanga ibyangombwa ku mugaragaro ku itariki ya 31 Ukuboza 2018. Bibera rimwe n'ijambo ryo gusoza umwaka ry'uwahoze ari perezida wa Ukraine Petro Poroshenko bica kuri ishene ya televiziyo yitwa TV1+1. Zrensky yatsinze amatora ku majwi 73.23% mu cyiciro cya kabiri, atsinze Petro Poroshenko. Akimara kujya ku buyobozi yahise aharanira gushyira imbere urugamba rwo kurwanya ruswa, ari nako ashyira imbaraga mu bikorwa byo gushyigikira ubumwe hagati y'Abanya-Ukraine n'abaturage bavuga Ikirusi. Guverinoma ye ikunze gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu bikorwa byo guhuza abaturage, by'umwihariko urubuga rwa Instagram. Zrensky yiyamamariza kuyobora igihugu, yijeje abaturage kugarura ubwumvikane hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse agerageza no kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Ariko muri 2021 umubano w'ibihugu byombi wabaye nabi cyane kugeza ubwo Uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine muri Gashyantare 2022. Ibintu bigitangira kumera nabi hagati y'ibihugu byombi, Zrensky yanze guha agaciro amakuru yamugeragaho amucira amarenga ko Uburusiya bugiye kumugabaho ibitero, ari nako asaba umuryango wa OTAN kumwizeza umutekano no kumuha ubufasha mu bya gisirikare kugira ngo Uburusiya bugire ubwoba bwo kumutera, ariko birangira intambara ibaye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burengerazuba bwa muntu riremeza ko intambara imaze kugwamo abaturage b'abasivili barenga 900, inkomere zirenga 1450 n'impunzi zibarirwa muri miliyoni 6.5 ku ruhande rwa Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya, imibare iheruka gutangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko abasirikare bamaze kugwa ku rugamba babarirwa mu bihumbi 7 n'inkomere zirenga ibihumbi 14, mu gihe Ukraine imaze gutakaza abasirikare barenga ibihumbi 2800 n'abafatiwe ku rugamba barenga 500. Kwihagararaho no kwanga kuba ingaruzwa muheto ngashyire intwaro hasi nk'uko arimo kubisabwa n'Uburusiya byatumye Volodymyr Oleksandrovich Zrensky w'imyaka 44 y'amavuko afatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari.
bw'abanya-Ukraine ku rwego mpuzamahanga nubwo arimo guterwa inkunga n'umuryango wa OTAN. Uruhare runini na USA mu bya gisirikare. Uyu muryango kandi urebye ni nawo ntandaro y'ubushyamirane kuko wifuza kwinjizamo Ukraine ibintu Vladimir Putin adakozwa nk'umukuru w'igihugu kitari muri OTAN.